بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Bu dünyada mümin kişi sanala nişik İbn Qayyim özünün kitabında getire el-kafir meftunun bil mu'min fi dünya. Kafir ol diye fitnelene on iskuşon mümin bilen bu dünyada. Kema ennel mu'min meftunun bihi. Ey nişik mümin kişi de anam bilen fitnenele. Nişik işkelenele çünkü kişi ol bu iki türlü anı yola. İlle de mer ol saylı yeyse o saylı özünün yolunda şuşa İslam'dan saylı, şu yoluna saylı, Allah'a koytatıran yoluna. Allah'ın şuşa мәңгелек cennetine, aşkına, мәңгелек utundan korka, emellerin tetiğanların tıyla. Yeyse inde ikincisi ehlil heva, ehlil dünya, ehlil şeytan, veli şeytan, şeytanın veliye, haramını bilmi, halalini bilmi. La ya'rifu ma'rufen ve la yunkiru munkaran. Marufna bilmi. Münker Allah subhanahu wa ta'ala tegani birine bilmi. Allah'a bir kuşkanı birine de ötemi. Hem indi şu an Kore indi bu öngesi günde indi bu kuşlar indi artık hazırlar ol birine. O indi el-vela vel-bara. El-vela vel-bara ol nişik sin mine nersendir yaratasın. Eminde nersendir sin kaldırasın. Nersendir sinin düşmanlık senin senin de amelin de basıp duran orunun da alar bilen tugel. Alardan tış ikinci yerde şu an Kore hem şu an Kore indi bir iki ayet okup bitesim gele anam bu işe. Biz indi bilemiz Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem'e indi Nahl suresinde eyte biz indi günde gün ertenge namazdan soň hem asr namazdan soň indi kişke zikirlerde ertenge zikirlerden silip eytemiz أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين ديبتاوس أصبحنا على فطرة الإسلام ديبتاوس أي التاسم بقرش aldık bu fitra من şuşa Allah subhanahu wa ta'ala bizge fitra saldı o İslam her bir adam balası bile Rabbisinin üsteykenin, ukteykenin, şu firtağa sal koydu, Rabbimiz Allah. Şuşa kişi bile Rabbisi üsteyken, Rabbisi bir anın ikeni bile. Asbahna ala fitratil İslami, şu fitra İslam. Sin o İslam'ını İslam bulağı koşan sin Resulünün ardına yer yaşkine. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala eyte inne dine indallahil İslam diyor. Din Allah karşısında İslam'ına. Ve men yebtegi gayral İslami dinen felen yukbele minhu ve huve fil ahireti minel khasirin. Ey kimde kim ikinci İslam bilen kilse, Resulü biz kilen İslam bilen kilmese, felen yukbele minhu ve huve fil ahireti minel khasirin. Annen kabul etmez hem ahiretlerde hasretlerde bulur diyor. Resulümüz yetişti. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul İslam'e dine. Kemil ettim dedi. Kemil ettim dedi. Tamam ettim gözümün nimetini dedi Rabbimiz Allah. Ve raditu lekumul İslam'e dine. Min rıza diye min aşağı
Naşuşa İslam bilen kise Resulübezinin bilen. Resulübez indi yolda buldu. Şunda İslam bilen kise riza bula. Eğer de ikinci İslam bilen kildi, ikinci din bilen kildi. Birinde fele yuqbala minhu ve huve fil ahireti minel khasirin. Haminde kiminde ikinci İslam, ikinci dinini tuttu. Onda hasretlerde bulundu. Şu an kura Nahl suresinin %25. ayetinde ayta summa awhayna ileyke en ittabi' millete İbrahim hanife dibeyte. Ey sana indirdik dibeyte Resulümüzge nersege di en ittabi' millete İbrahim ey hanife ey bu din meşhur haklı din millet bizde millet biyo dibeyteler millet biyo dibeytul derse bertul millet ol din diyen söz dinde birinde bir yok birinde jırlav yok şeytanın isimleri var meşhur biyolar jırlavlar külüler lakin indi onlar dinden yarak bulan kişiler indi şunday eyberler indi öyle çağırırlar hem millete İbrahim'e ey millet ol mana dinning bir kısa ikinci ismi sana bulan lakin o indi o bori abşirni понятиедeki indi din diyen millete İbrahim'e hanife ey İbrahim aleyhisselam وما كان من المشركين ey müşriklerden tuğleydi beyte nik biz mana bu Allah subhanahu wa ta'ala emir etti mana şu İbrahim aleyhisselam artına yarıya İbrahimul Halil bilsin Halil bu dünyada bizning halilani ikev o kim İbrahim aleyhisselam kim ikincisi Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem Nisa suresindekiler ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ذي بيته وزغن دارك لا خلاص وإن إن خير الدين ذي بيته من الشاشة سين قشان وزنن قلبن بلن تليسن Allah'ına rızalığın sayladan من الشاشة Resul İbrahim Aleyhisselam tutkan şu dinine, şu yoluna hamindesin doğru yola bulasın. Resulübüz küsetken yolu indi bu sallallahu aleyhi ve sellem. Haminde vettehadallahu İbrahim'e halile dibetey. Allah subhanahu wa ta'ala halil edip aldı. Ey halil o en büyük derece mehabbetinin. Amin mi? Tamam. Hem şulay yok. Kelimullah ey Allah bilen söylüşken Allah'ını kurmadı bir özde. Bir Resul'de bir peygamberde kurmadı. La tudrikuhul absar ve huve yubsirul ve huve yudrikul absar dikile. Ey ona bu dünyada bir öde kurmayı lakin o kuradı beyte. Lakin şu perde aşağı söylüştü Musa aleyhisselam özünün Rabbisi bilen hem ikincisi o Resulübüz söylüştü özünün Rabbisi bilen hem indi manda indi nindi delil Musa aleyhisselam hazır nasıl dibeyte Rabbimiz Allah Araf suresinde o Nisa suresinin azağında da kila ol ve kellem Allah Musa teklime dikile min indi ikinci hadi ikinci ayetine kiteresim kila delil itibinde çünkü Musa aleyhisselamga ol eyte nasıl dibeyte hazır eytem قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس وبرسالاتي وبكلامي dibeyte. Ey ya Musa Rabbimiz Allah eyte ey Musa misine sayladım dibeyte. Nasıl kişilerden sayladım dibeyte bir risalati ey menaşuşa Allah'ın dinin tapşırığa İslam dinin tapşırığa
Nasıl Firavun'a jiberdi Banu İsrail'nin tüp peygamberi olup tura ol. Heminde ve bi kelami dibeyte. Emre şuşa kelam, naşuşa inde birinde aradarsız siyaştı. Resulü biz şulay yok. Kerimullah. Şulay yok siyaştı koyda. Jirde tugul kukte. Dindi emir biknek zor emir itildanğa olmamaz. Şuşa emir için o jide kukten de üske menip indim naşuşa emirine emir itildi. Farz itildi ümmetine. Yari koytam nese min eteriyat eledim. Eteriyat eledim min bu dünyada mümin kişi ol. Kim nedir yarata? Kim nedir kaldıra? Rabbimiz Allah mine şuşa Fetih suresinin en azar ayetinde ise Muhammedur Resulullah ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah dibeyte Allah'ın Resulü vellezine ma'ahu ey Allah'ın bilen birlikte bulganlar dibeyte Allah'ın yarayan dibeyte emine şu sahabelerinin Allah'ın sıfatlarını ise vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum dibeyte eşiddâ alel kuffâri dibeyte ey alar amelleri bilen de orunları bilen de bütün bu hareketleri bilen alarga karata alarının nefreti var. Karşı düşmanlığı var. Çünkü alar kafir. Kafir alar. Eşiddâhu alel kuffâri ruhamâ'u beynehum. Ruhamâ'u beynehum. Ey rahimnallah birbirisi bilen. Meyde suresindekiyle nese dibeyte Rabbimiz Allah Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu biqavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu ezilletin alel mu'minin a'izzetin alel kafirin yücahidune fi sebilillahi ve la yekhafune levmete laim ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم Ey iman getirgen bendeler dibeyte. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala ulzur rahme o rahimli gelse o anın o rahmeti king alar o dünyanı bire müminge de kafirge de bire dünyanın ehemmiyeti yok lakin inde menafşı din anlav bile dinin anlavın bile özünün yaratkanlarına Mene şunda eyte eğer de siz dibeyte eğer de men yartedde minkum ey sizin mene şuşu an dinihi dinini kaldırdı iken sizin dibeyte cihillikten İslam'a kirdi lakin inde şundansın ne şuşu kafirler bilen fitlerendi Ruslar itip aldı mı eyse ikinci gılimler aldığında gerekmegen emin de o ikinci kayıttı diyeyte kaldırdı diye dinle diyeyte orta kayıttı diye kafirlikke fesevfe ye'tillahu ey Allah'ın karşısında ol biz biliyetiş Allahul gani entumul fukara vallahul gani ve entumul fukara diyeyte Allahul gani o bizning ibadetke muhtaç değil biz ona muhtaç biz ona fakir hem nerse dibeyte koysanız dinden ortaya gitti dibeyte fesevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ey sonra getirir diye Allah subhanahu wa ta'ala ite getirem diye kavm koysısın Allah yaratan dibeyte başta özüne ite başta Allah yarata dibeyte başta ve yuhibbunehu dibeyte ey hem indir şunu bilen birge alar da yaratılar diye Allah'ın ne dibeyte Allah'ın yaratığını indi ol telle tugul tellegene tugul o iyaru nasıl emirlerini ötev
Hem indi bunda kere Resulümüzün artına yeru. Çünkü sen eytesin ehdina sıratul mustakim diye bir soruyorsun sen. Beni doğru yolga apar diye eytesin. Nişik sen doğru yolga apar doğru barılasın. Eğer de Resullerine jiberdi bit. Rabbimiz Allah. Resuller artından yerge yetişmiz biz. Allah subhanahu ve teala naşuşu Resulümüzne jiberdi. Kul ya eyyuhan nas inni Resulullah ileykum cemiyan. Diyete. Kul ya eyyuhan nas inni Resulun inni Allah subhanahu ve teala şuşa Resulüne bütün jirye jiberdi. O Araplarga yana kelmedi, Tatarlarga yana kelmedi. Bütün şu aşka da keldi, Urusga da keldi. Eğer de indi men şuşa Allah Resulübizning ismin eshitib imanga kelmagan kishi indi ul mana shu mangilik o'tda bo'lsa, mangilik o'tda bo'lsa, Yahudi bo'lsinmi, Nasrani bo'lsinmi, kanisalarida da yıllar bo'yi, kunlar bo'yi bütün vaqtini shunda o'tkazsa-da, shirkovlarda, shunda mana shularda bir necha spaysotani. U kafir bular. U mangilik o'tda bularning u o'rni. Ham endi narsa deb ayta, ham endi alar da ani yaratılar deb ayta, hamaning hani alarning sifatlari nindi deb ayta, azillatin alal mu'minin. Ey alar rahimli müminlere qarata. Alar qoldirmaylar bir qachonda mu'minni. Qoldirmaylar, zulm qilmaylar anga. Ham endi agarda u ko'ralar ekan u anga zulm qilar ekanin, u zulm qilar ekan mana masalan Allah subhanahu wa taala kishini ko'rsata, masalan mu'min kishi nidir ona qilar ekan, seni qoldirgan ish tugul. Seni tutib qolgan ish. Qo'ldan tutib qolgan ish. Mana shu endi sening vazifang. Ham bular endi azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin. Shulay a'izzatin alal kafirin ay ashidda ay mana bu qat'iy ravishda endi mana shu kafirlarga qarata. Chunki kafir u mana shu shaytonning agar avliyalari. Shayton narsa deb aytdi, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in dedi. Ay sening qudrating bilan men so'rim dedi, fa bi'izzatika dedi. Fa bi'izzatika ay sening izzat, sening qudrating bilan dedi, la ughwiyannahum ajma'in. Emiyaların barsında alıştıram dedi. İlla ibadeke minhumul muhlasin. İle de meğer meşhuşa ihlas. Meşhuşa kalbi bilen, canı teni bilen o indi Allah'a aşkındı. Hem indi ameli bilen Resulümüzün artından tutundu. Resulümüz aytti, Ekef surasının en son ayetinde ayette Rabbimiz Allah فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ kimdeki menaşı ümitlendi, menaşı künge hazırlandı, anın menaşı raca var, ümiti var, özünün Rabbisi bilen görüşüge iki amelge etti. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Ey amel kılsın, qaysını Resulübüz kürsətti, qaysı ravuşda Resulübüz geldi sallallahu aleyhi ve sellem. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ey şirk, Allah subhanahu wa ta'ala şirkni haram etti. Mengili o şirk etti iken. İnnehu men yushrik billahi faqad harrama Allah aleyhi'l cennete ve me'vahu'n nar ve ma liz-zalimin min ansar. Ey kimde kim şirk kıldı, ana haram etti. Cennetke kirmeni haram etti Allah subhanahu wa ta'ala. Ana orunda utta bula mengelik. İnne Allah la yaghfiru en yushraka bih ve yaghfiru ma dune zalika limen yasha. Ey Allah subhanahu wa ta'ala şirkni naşışa ibadette bizni ibadet için barlıkka getirdi. Ul bizni barlıkka o'zini yo'qdan barlıkka getirdi. Adam bolasini yo'qdan barlıkka getirdi.
İki taqvir najis o'rnidan chiqdi Adam bolasi. Inna xalaqnal insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin deb aytadi. Shu ko'rsata bir necha oyatda kela u. Bir necha oyatda kela mana shulay tomchidan chiqardik deb aytadi. Ul deya shunga qaramasdan deya ul deya khasimun mubin deb aytadi. Prepirается deb aytadi. Prepirается mana bu juhud ana mana shu qalbini solib qilgan Robbisi bor ekanin, lekin shuning bilan birga u inkor etadi. U mana shu islom dinini tiyishincha tutasi kelmayaning. Ahli havo, ahli shaytonning avliyasi mana shu. U aytadi, u unutdi mana shu ikki taqvir sirik chiqadigan yerdan chiqqanini bilib unutdi mana shu odam bolasi. Boshda chiqdi atisinikidan, anasi anisinikidan chiqdi. Hamida bunda aytadi, mana bu يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم deb aytadi. Mana shu kofirlarga qaratalar, qatqiy deb aytayinde Allohning yo'lida ular jihad qiladilar. Jihad qiladilar. Rasulimiz aytdi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz dedi. Mana shu senga hirs sen mana shu sen bikni qilaysan narsada bo'luvni hamda mana shu xayrlikka sen oshqalasan. Xayrlikka Rasulimiz Robbimiz narsa qo'shdi, amr etdi, shuni sheysan. Narsadan tiydi, shundan maksimalni yiroqlanasan. Shu amallardan, shu o'rinlardan, shu kishilardan ihris ala ma yanfa wasta'in billah wa la ta'jiz dedi. Har vaqt Allohdan so'ra. Yordam. Agarda senga nindidir narsalar ochildi ekan, bir qachonda burningni shima ko'kka Alloh subhanahu fasta'in billah, shunga ko'ra Alloh aytadi, Allohdan so'ra deydi. Allohga qaytaratish kishi narsagina bo'lsa-da bu dunyoda, narsagina bo'lsa-da Allohga qaytaratish, Allohdan beylarga teyish. Mana bunda kelar o'quvchilar, studentlar kelar, esa qo'y bir kishilar kelar, bunda ishlab beringlar, nindidir предприятиялар oshalar. Bir moment, bir mezgil lahza, bir mezgil bir ko'z yomib olgancha ular deportirov etadilar ya. Ikkinchi talibul ilm 15 yil bo'yi ilm ola, bitogi ish bilan shug'ullana boshlaydi. Mana kelib. Dola sekunda. Shunga ko'ra Alloh subhanahu va taolo rasuli aytdi har vaqt so'radi, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik dedi. Qalblarni aylantiruvchi mana shu yo'lda meni, mana shu sening diningda, tavhidingda, sening rizolig'ingga iltatirgan yo'lda, mana shu rasulimizning yo'lda so'rat kishi mana shu sabbit qalbi ala dinik, mana shunaqa deb aytdi. Tavfiqni so'ra. Bir qachonda biz bilmaymiz. Nechik bo'lib bitar, lekin biz har vaqt qaytarga tegish. Wasta'in billah va la ta'jiz dedi. Shunga ko'ra so'ra Allohdan bir qachonda sen men bo'ldirammen, yo'q, bo'ldiram deb ayt. İnşallah bo'ldiram deng. Sen so'ra Allohdan butun halal bo'lgan sabablarni qil, harom tugul, halal. Qaysinda Alloh subhanahu va taolo amr etdi. Rasulimiz yo'laydi. Shuni qilasan sen. Shuni o'taysan. Agarda narsada barishmadi ekan, sen aytmaysan, men bo'lay ishlasam, men teglash, yo'q, Alloh aytmaysan. Qaddarallohu ma sha fa'ala. Alloh yozib qo'ygan deb aytasan. Qoldirasan o'shni masalan, istixora o'qiganda masalan aytaman. Istixora xayrlikni so'raganda, agarda og'irlik topdi ekan shunda o'zini yo'lida endi shu istixorani o'qiganasan. Qoldira u yo'lni. Agarda yengillik topdi ekan, yuri bora shunda. Dinimiz yengil alhamdulillah. Lekin kishi shu o'zining jahilligi bilan, nodonligi bilan u o'zining turmushini o'zgarta, o'zining turmushini mana shu qul innal khosirina allazina khasiru anfusahum va ahlihim yawmal qiyamah deb aytdi Robbimiz Alloh. Bizning eng yaqinlarimiz u mana shu bizning bilan birga, bizning mana bu yenganda, bizning mana bu qayg'urganda u bizning simyamiz, g'oyalamiz. Mana shu g'oyalar agarda mushrik kishi jahil ekan, g'ofil ekan, bispeshni unutgan, ortda qoldirgan Allohning amrlarini u endi mana shu hasratda bo'lar o'zinda.
hem aның hasrette bula özünün əhlində, özünün ailəsində, balalarında ol hasretlikə ite şu gafilliği arkasında. الرجال قوامون على النساء dipkiler. الرجال قوامون على النساء. الرجال иратlar alar قوامون alar попечительными являются попечительными для женщин. قوامون sin mana قوام. Şoň göre kişi indi qaytarat iş. Mana şu Allah dinini öğrenýät iş. Qu anfusakum ve ahlikum nara diýip Rabbimiz Allah ey özüňizni hem özüňizning ailesini otdan qutqarýyz diýip aýta. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa diýip aýta Rabbimiz Allah. Haminde Rabbimiz Allah narsa diýip aýta. Sabr wa'mur ay amr etdi özüňiň ähliňe narsa bilen bis-salati diýip aýta. Namaz bilen diýip aýta. Wastabir 'alayha. Ay sabr et şunda. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ay sinden rizq soramayız biz. Biz sana rizqni beremiz diye. Biz sana rizq beremiz diye. Rizq deyip, rizq izlim deyip namazlarını kaldırmayı, aldırıp yürüme deyip ayta Rabbun Allah sana. Sana ayta ol. Nahnu narzuquka. Biz sana jingil aytırman deyip ayta. Bu nahnu narzuquk. Ay biz sana rizq beru diyen mana oldu ki. Düşemge tükürüp yatı tugul karavatga yatıp. Yok sebep kılasın. Talib olgan ilim ala. Gittiyken bunda ilim ala tarata şu ilimne. Tarata şu ilimni потому что kişi sokur. Kup kişi sokur. Men özümni maqtab etmeyim no. Tege bana tege ko'ngil jalay mana. Anlamay kişi. Narsa söylüyorsun anlamay. Rossiya deyip söylüyor anasını Mısır, Egipet bilen Rossiyani şaştıran mümkün. Kafir ile bilen Müslüman ile şaştıran mümkün. Ey manda da ibet deyip aytara mümkün. Manda da meşitler var. Nik beyin giteyim bundan deyip aytara. Потому что yok ana mana şu el-vala barbara yok. Yok ana mana şu nefret. Niye mana o ayetlerin niye kildesin? Mana şu nik manda وَالَذ۪ينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Nik baygana kildeşti öyle Kur'an. Nik baygana anlatıştı öyle. Bizning Rabbimiz Allah. Sahabeler turunda. Sahabeler bizning örnek. Nik düştü tagda Bedir soğuşunda kafirler bilen, müşrikler bilen, mana şu müşriklere karşı soğuşlar Müslümanlar o en birinci soğuşuydu. Mana şunda en birinci soğuşda Mekke'de kaldı. Nidir müminler? İmana kelgenler lakin hicret kılmadılar. Kudretleri bulup, kuvvetleri bulup hicret kılmadılar. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriydi. Onlar 313 idi. Atigiler müşrikler minge yakınıydı. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala şulay itti. Fesebbetehum. قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Şu sabırlık sorular alar. Şu kalplerin, hatabanların nıgıtını sorular. Vansurna alel kavmil kafirin. Şu bizge buluşu sorular alar. Üzerine buluşu sorular. Şu kafirlerge karşı, şu şeytanların, evliyalarına karşı. Şu müminler kaysalarının kuvvetleri bulup, hicre kılmadılar, alarını utirdiler şunda. Hemin de alar, şu utirüde, şu ölgen ilerini bilgeç, sahabeler, Gafur soruyu başlagaç, o istiğfar soruyu şu bizler alarını utirdik deyip bilgeç, istiğfar soruyu başlagaç, ayet yine alarının istiğfarlarını kabul etmeyi. Allah subhanahu wa ta'ala ayet indire ol 97. 98. ayetlerin qara Nisa suresinde bilirsin şunda. Nese ol hicra diye meselelerini bilget iş kişi. Bilget iş bütün nerseni. Tevhid. En birinci tevhid. En birinci Allah'ın nese yana bulsa da Allah'a koytası, Allah'ın rizalığın, Allah'ın nese emir etti. Emir etti ol tevhidini. La ilahe illallah. İbadetinde birinde de senin şirk bulat iştuğul. Neseden oltaydı şirk kıldan. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. O Allah subhanahu wa taala şirkten kıldı. Mana şu özünün bilen birge kimdendir soraw. Haminde bu yol
Иллә дә мәгәр ул Расулыбызның юлын тоткан гына шушы Аллаһның ризалыгын ала. Субханакаллаһи ва бихамдик. Ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Rabbimiz Allah Subhanahu wa Ta'ala әйтә үзенең азиз китабында 23-нче һәм 24-нче аятында Тәүбә сүрәсендә يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Ey iman keltirgan bandalar, нәрсе дип әйтә? La tattakhidhu, үзегезне алмагыз дие, үзегезнең булышларыгыз итеп яратып шуларны آباءكم وإخوانكم أولياء. Үзегезнең әтиләрегезне, абыйларыгызны дип әйтә. Әулия итеп, булышучылар итеп, яратканнарыгыз итеп. Ни өчен дип әйтә? Җавап килә соңыннан инистахаббул куфра алал иман. Әгәр дә алар менә шушы предпочли любовь куфру дип әйтә, алал иман. Аларның юллары икенче дип әйтә. Расулыбызның юлында түгел, сахабаларның юлында түгел. Расул Раббыбызның менә шушы ризалыгын илтә торган юл түгел икән дип әйтә. Алар иде предпочли куфр дип әйтә. Шайтанның юлын иттеләр дип әйтә. Дөньяның менә шу ләззәтләренә, шәһвәтләренә бирделәр дип әйтә. Истахаббул куфра алал иман. Иман кайсы синең исламга чакыра? Аллаһу валиюллазина аману юхриджухум миназ-зулумати илан-нур дип әйтә. Аллаһу вали, менә шу иман, вали юхриджу валиюллазина аману, миннән вали була, юхриджухум миназ-зулумати илан-нур, менә шу зулумати куфр, зулумат күферлекнең зулуматы, наданлыкның зулуматы, җаһиллекнең зулуматы, нур илан-нур. Zulümat дип килде күплек санда. Чөнки ул шайтанның юллары. Нур берлек санда килде. Чөнки хаклык ул бер. Хаклы юл бер. Расулыбызның юлы бер. Сахабаларның юлы бер. Галимнәрнең дә Абу Ханифа, Имам Малик, Имам Шафи'i, Имам Ахмад, бөтенесе әйтте. Әгәр дә минем сүздән тыш, минем сүздән өстенрәк булган, сахих булган, дөрес булган хадисны алсагыз икән, алыгыз шул хадисны минем мәзһәбем булар диделәр. Алар белделәр, һәрберсе белде, адәм баласы ул ни дигән галим булса да, галим значит ул бит простой кеше, ул ялгышырга мөмкин. Алар белделәр, маъсум ул расул, шулай гына. Маъсум ул безошибочный ул расулыбыз гына. Расулыбыз әйтте, 73 төргә бүленә диде. Берсе генә җәннәткә керә диде. Безнең менә шу ислам диненә булган фиркалар күп. Шуның берсе генә җәннәттә була. Кем инде ул? Менә шу кайсында булды Расулыбыз һәм сахабалар. Һәм инде монда әйтә, "Ва ман ятаваллахум", кем инде әулия итеп алды дип әйтә аларны. Һәм инде алар залимнәрдән дип әйтә. Кул ин кана абаукум, әйт дип әйтә, ин кана абаухум, менә истихаббал, бу менә шушы ихтияр итеп алдылар алар менә шу күферлекне, безнең бит инде диндә юк принуждение в религии, ла икраха фи дин. Менә син аятул курсине укыйсың, аятул курсидан соң 256-нчы аятны укы әле. Менә анда ла икраха фи дин дип әйтә. Ул анда инде нет принуждения в религии. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, хаклык бәян кылынды дип әйтә. Мәсәлән, нашар юлдан дип әйтә. Мәсәлән, эчкән кеше белә ул үзенең дөрес юлда түгел икән.
Lakin kayı vakit indi koruyan mümkünsen. Bidat ahilime yeyse inşallah işi birgen, tartı birgen, eliyetem, Allah birgen kişine indi. Ulu aytırgan mümkün şeytan şundi dereceye yetiren mümkün şeytan ana zinnetlergen mümkün şu kalben, şu amelen zuyina lehum su'u amelihi fara'ahu hasena dibeyte. Hey, zinnetli ana şu amelen ulu indi ol yaxşılıqa iltedi buli. Bidatanın Allah'a yakın aytedi buli. Lakin indi kişi indi koytarat yeş. Haklı mı şu nersede buldu Resulü biz, nersede buldu sahabeler. Mana şu kul in kana aba'ukum. Aytti beyte eğer de sizin atileriniz ve abna'ukum sizin ularınız ve ihvanukum sizin abileriniz, sizin eneleriniz ve ezvacukum sizin hatınlarınız. Dört hatınlara basın. Lakin hatınlarınız mı da ve aşiretukum hatınlarınız da sizin doğanlarınız da ve emvalun iqtaraftumuha ve emvalun iqtaraftumuha ey naş kesibitken ey naş senin mana bu kuşların duygan mana şu kuşların kuştan ey kuşların tuktum mana şu pribel mana şu biznesin asinin mana şu emvalin haram iken mana bu ve ticaretun takhshawna kasadaha ey mana şu satı olan senin korkarsın mana şu fesedine mana şu وبتكتان ومساكن ترضونها أحب إليكم دبيت أي مساكن من أوسين أورنان يشغل أورنارا جميل راحت شندي من الحواس راحت أورمان قرندام مسين يشلق قرندام مسين لكن أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا دبيته أي أجر يارد قنرق دبيته كمنان الله تان أنا رسولنا أنا يولنا هم جهاد في سبيله من أشوش جهاد في سبيله من أشوش إندسين sahabelerini yolu bu. Allah'ın dinini kurtarıda. Allah'ın dininin değişin şartıda eğer de yaratasın iken şu sanap iken evlerine şu indi ol ihtiyar etti. Bunda ezvacukum dakildi. Kadınları eyse mena kadınlarının var kardeşlerinin 20 yıllık yoluk giymeydi. Hazırda yoluk giymeye. Şunun bile yaşayıp niçin şey yaşayıp bular min udevlayız. Niçin yaşayıp bular andi kadın bilen. Şeytan bit bu. Şeytan. Şu şeytan. Niçin bana yaşayıp bular andi kadın bilen. Yoluksuz yan kadın. Nik korkmaya ol. Nik bizden iman yok. Nik biz katmıyoruz bu Kur'an'a. Çünkü biz kaldırdık ana. Çünkü biz kaldırdık. Biz bilmiyoruz. Biz bilgiye telemeyiz. Ehemmiyet bilmeyiz kişi. Şu Kur'an'a. Yarı. Allah subhanahu wa ta'ala nurda sıfatım no inde balay kiliya şimdi bu bütün benim üstten düşsün lakin kişi biliyat işin şu Kur'an'ı bilmese anlamasa o inde özün mana şu özününe horlayışa özününe uprikayt bul ve la telumuni ve lumu enfusakum dibeyta şeytan koşan kiriyaş şeytan koşan mana şu cehennem mana şu şeytanın turunda ayta Rabbuz Allah şeytan inne şeytana lekum aduvun fettehizuhu aduva dibeyta innema yed'u hizben asayta şeytan sizge ol düşman dibeyta fettehizuhu aduvan dibeyta ey ana düşman eti balaz dibeyta şeytanı kurdu biz yok kurmadık biz onu lakin anın amelleri aşık anın kişilerden de var o minel cinneti vel nas dikile من şu vesveseleri bilen, amelleri bilen, alar cinlerden de, alar cinlerden de, şeytanlardan biz kurmaytırgan. Hem de kişilerden de var şimdi. Kiminin arabasına oturasın, şunu zırlaysın diye beyteler. Eğer de sen şimdi kişiler bilen düz açtığın iken, alar tartı beri mesela. Bir gün tartmışsın sen, 2 gün tartmışsın. No, bir ay öteme, bir yıl öteme, sen şular bilen tartı beri başlayacaksın. Çünkü ol indemler şimdi mesele. Haminde şeytan indi koşan kiryaş innema yed'u hizbehu liyekunu min ashabis sa'ir ey özünün yersinlerin nesle için şakıra ol mana şu
o'zi bilan birga jahannamga kirtirgan shoqira. Shunga ko'ra Rabbimiz Alloh Ibrohim surasida 22-oyatida aytdi, qo'yshaningda mana shu halin ayta, mana bu shaytonning, iblisning halin ayta, mana shu dunyo mana shu mangili o'tqa kirgash innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ey mana shu dunyoda uning vazifasi mana shu fasad tug'dirga. Mana shu musulmonlarning mana shu tarqatirga, firqalarga mana shu 73 ummatga bo'luvin. Mana shu sahabalarning yo'lidan taypoldirun, Rasulullohning sallallohu alayhi vasallamning yo'lidan taypoldirunga tari. Yakunu min ashabis sa'ir. Ey shaqra ul o'zi bilan endi mana shu o'tqa kirgan shaqra. Qo'yshan endi mana bu 22-oyatida Ibrohim surasida ayta, mana shu qo'yshan endi o'tqa kirgan endi. Narsa deb ayta shayton, qala shaytonu lamma qudiya al-amru. Ey shayton mana shu qo'yshan endi jahannam ahllari jahannamga kira. Shaytonning avliyalari shaytonga bangli o'tqa kira. Jannat ahllari shu dinni nishi Alloh bizdan tili, Rasululloh biz ishi ko'rsatdi. Shu yo'l bilan saylan kishilar jannatga kira. Inshaalloh deb aytaman, biz mu'min kishi u должен надеяться милости Аллаха, чтобы надеяться Alloh bilan o'zini beylarga tiyishman shulay. Biz uverin tu'l, lekin biz beylarga tiyish, har vaqt qaytirga tiyish, har vaqt tavakkal qilga tiyish. Ham manda endi mana shu kirgash, ولما قضي الأمر نسأل بيتا إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم دي بيتا. أي نسأل بيتا درسكتا الله سيزغا وعدا إتكاني حقلا وعدا إتكاني. أي وعدا إت الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات أي من الشاء ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمنهم أمنا يعبدونني لا يشركون به شيئا ذكرا. ولكن الله سبحانه وتعالى وعدaydi, agarda kishi shu Allohning dinini tutsa, Allohning amrini o'tasa, payg'ambarni tilsa, rasullarining ortidan yersa, bizning ishroqda endi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ortidan yersa, bu ummatga haqli mana bu haqli dunyo oxiratda endi jannatga kiritar Robbimiz Alloh. Va'da al-haqqi deb aytdi, haqli va'da aytdi deydi. Va va'adtukum diye fa akhlaftukum deb aytdi. Men sizga va'da aytdim deb aytdi. Va'da aytdim men sizga oxiratda umrni oxirat yo'q, o'lasinda bitasin. Bizni ishini narsagina bozam, mana shu umr, mana shu vaqtgina bitirasini deb. Vasvasalar ilg'itdi. Sen kishilarni jibarda shunday avliyalarin. Birinde oxiratda dunyo yo'q, birinde anda qabrlarda sen kim ko'rgan bar, qaysi qaytgan bar anda deb aytadilar. Mana shunday kishilar berdi shayton. Va va'adtukum di fa akhlaftukum deb aytadi. Men bozdim deb mana shu va'dani deb aytadi. Aldadi. Va la yaghurrannakum billahi al-gharur deb keladi. U Allohchi g'arur. U mana shu abastitil. ووعدتم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ديبيتا. من برنين سلطان يغيد من برنين برن قدرة يغيد ديبيتا، لكن من دي شاقردن ديبيتا فاستجبتم لي ديبيتا. أي جواب برديس ديبيتا شو أقول أيتا فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ديبيتا. أي من نيبريكايت منا ديبيتا. Memda beni perişan deb aytasiz, siz javob berdingiz deb aytadi. O'zingiz suvg'iz deb aytadi. Ma ana bi musrixikum va ma antum bi musrixiyya. Menda sizdan bir nechta bo'lisha olmayman deb aytadi. Sizda mendan bir nechta bo'lisha olmaysiz deb aytadi. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Men inkor etdim deb mana shu siz kafir narsa meni
Mine inde mina awliya itip aldığız diye mina şundan min atri atrikayus diye atatawa diye. Ni prişasin diye beyte. İnne zalimine lehum azabun alim. Ey zalimin naş şeytanın awliyaları alar inde gazabun alim ana şu mangile cehennemde inde. Ey koytam inde bu 24. ayetine eğer de inde mina şu Tevbe suresinin 24. ayetine eğer de indi şu etisen abilerin, singillerin, ulların, kadınların, doğanların, malların, gariblerin, ey menaşşe bizneslerin, hemin turgan yerlerin yaratayken, ana menaşşe kungille tartayken şunda أحب من ده أحب ذيك لا أحبية من ده نغرق يراتاي كان دي بيتاي برد باشتين يدي الله من أبو قالدرا من أبو الله أمن كان سودا يولارنا حلال بلنا حرامنا بالمي من الشو وقتا رسول بزني يولون نتمي وجهاد في سبيله فتربصوا أي صبرتيز حتى يأتي الله بأمره أي حتى من الشاء أمر بلان كيليان شيء أي بو قرقة بيته ربه الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menursa Allah'ın emrinden çıkan kişilerine ol bir kaşında doğru yollarına parmayı. Hemin de şeyin de İraniyat yaşıyorsun dinin İraniyat yaşıyorsa Kur'an'ı bugün İran'ın bir ayet ikinci erteye o İran'ın ikinci ayet şulay yakında bir İran'a şey. Lakin eğer de yine yok bulmayı Meşhur Ramazan'da okusam indi o şulay men şulay kalaşak. Dünya öte vakit ite o senin dünyan mena ötüğün o seni yakınayta koyda kabrine. Kabirde indi sen mena şuşu ötken bu dünyada ötken her bir minutu için bu jelet. Vallahi bu jelet. Bu bu iş Rabbi irci'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Allah subhanahu wa ta'ala eite بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه دي بيته أي كفر لأن قيتر سقط دي بيته الله القيتر لا دي شو كفر لجنا دي بيته شلون كرا الأتصرش كبرنا برني قادر لقيه من أشر الله قادر لقيه بلان كرا لا شكلر مش كفر لا لكن مؤمن كشيء عند مؤمن دي بيتي كان وزن يرهن قد يشوش كتابنا شو بروبلema نيجي بروبلema ده bütün iler hazır internette bütün var Arap dilini öğrenirken karşılabi Müslümanda ne Müslüman öğrenirse İran bula İran'ın kişi İran'a etmi ki bütün kişinin de iyi mümkünçiliği yok Arap diline varıp öğrenirken şu dinle alim karında oturga mümkünçiliği yok yakin şunda öğrenir maksimal ne asriyet saat mana adalet saat kuffar arının çünkü kafirlarning mana bu ishi berganda tortib berganda yeysan da fohishalik ko'rasan mana shunday ibollarni zulm qilganlarni ko'rasan Allohning dinini tiyishincha tutmaganni ko'rgachingda sening qalbing minimum inkor etayotgan minimum inkorlik etmasa bu kishini qo'l siltasang sen bu kishi anglatasi tugul yana qalbingda seni birida titrani bo'lmasa u bil u qalbing sen o'lgan bil bu şu şeyinde o senin mana bu şuna göre bizni hicra şariattakide kaldır o mana şu kafir ilen mana şu dinden yirak bo'lgan kishilarni aymanda da ko'p kishilar lazzatlarga berilgan shahovatlarga berilgan lakin menda sen qoyt Allohning subhanahu va taolaning dinini bu buyuk islomini hamida Allah subhanahu va taolo aytadi ومن يهين الله فما له من مكرم دبيته أي إيسي أبازاري الله إيسي عندنا شوشة ديننا ديشن شتوت مسا عند الله سبحانه وتعالى إيسي كأو أبازاري الله ونيزل الله برنده إكرام بالمشاعر دبيته
ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور dibeyte. Ey kimge ol nur bilmedi, anın birinden nuru yok. Birinde anın lezzet yok anın kalbinde. Tışkı yaktağına anın kulu nerse ola, nerse teli ola, nerse aşıyısı kile aşıyı, nerse işlisi kile işli şuna. O niznaç toştol mehabeti Allah'ına. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى dibeyte. İlla men amene ve amile salihan dibkile. Ey sizin mallarınız, sizin ullarınız Sebe suresindeki azağında bizga yoqonmaydi dibeyte. Ol diye не означает то, что любовь, не означает то, что здоровье кому-то дал. Или кому-то деньги дал. Кому-то детей дал. Не значит то, что это ol yoqonaydi Allohning yaratgani deb aytasiz tugul. Yo'q deb aytadi. ولا يقربكم عندنا زلفى dibeyte. Yaqinlik o bizning qarshida yaqinlik tugul deb aytadi. İlla men amene ve amile salihan. İlla demagar nasha nasha indi imanga kelgan, amal qilgan. Chunki İbrahim alayhissalom shunday aytdi, Shuara surasida kelar. Yawma la va la yukhzini yawma yub'asun dedi. Meni ne pozor meni qachon mana shu qiyomat kunida deb aytdi. Qiyomat kunida meni kimsitma dedi. Meni o'tindi endi mana shu chunki aning aytisi endi mushrik bo'lib ketdi. O mushrik mana shu kunni endi sig'indi mana shu kunni meni kimsitma dedi. O'sha kunni qiyomat kunni bayon qilib aytdi. Va yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim. Ey shu kunni mol ham bolalar birini yordam keltirmas deydi illa demagar mana shu illa man atalloha biqalbin salim. Qaysi keldi qalb salim. Qaysisining salim qalbi. Qalbi mana tuzuk aning shirkdan yiroq, bid'atdan yiroq, aning sunnat, aning mana shu Allohning rizoligini tobu, izli Allohning rizoligini. Agarda kishini nega musulmon kishiga nidir nafrati bo'ldi ekan, ularni prashayit, ularni kishira aning sabablari bor deydi. Bor aning sabablari anga. Shon ko'rol kishira ul qo'rqa mana shu inna nakhafu min robbina yawman abusan qamtarira. Nasha qiyomat kunidan qo'rqadi. Robbisining qarshisida bostiruvdan shon ko'radi. Ko'p aybirni kishira, chunki ko'p kishi bu dunyoda jahil, nodon. Shon ko'ra kishi endi yonga yashashi dinni shu ko'zlari ochilsin uchun aytganimiz endi biz endi yomon qiz bilan ko'ra tuva endi oshla kunlar bilan shuyda mana bu Qur'onni o'qisa endi kishi ko'zlari ochila. Agarda endi Qur'onni o'qimasa, dinni endi tutmasa, unda mana shu bilan kafirlar kabi bo'ladi. Subhanakalloh va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala 22. ayetinde ayta El-Mücadele suresinde ayta Rabbimiz Allah La tecidu kavmen yu'minuna billahi vel yevmil ahiri yuvadduna men haddallahu ve rasulahu velev kanu abâehum ev ebnâehum ev ihvânehum ev aşîretehum أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أي طب ما صندي أي ممكن تقول لي بيتا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. أي نشك عبد الرحمن السعدي أي لا يجتمع هذا وهذا ذي بيت. أي
فلا يكون bir qaşanda mümin qaysi Allohga ishondi, qaysi qiyomat kunida Allohning qarshısında amallari uchun javob berishga ishondi deb ayta. Ул diye bir qaşında yaratmayacak diye kim противостояла, именно враждовал против Аллаха, его посланника, его посланника صلى الله عليه وسلم. Nasıl diyeyim? لا يجتمع ذي برنيشتا قصوامي دبيتا فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة دبيتا أي قل قيس مؤمن قيس الله قاش عنده همين صنلك عنده حقيقة أولدي إلا كان عاملا على مقتضى إيمانه ولوازمه من محبة من قام بالإيمان وموالاته وبغض من لم يقوم به ومعاداته دبيتا ناس دبيتا أي ناس حقيقي مؤمن بالله ما دبيتا من ناس قيس أعمال قاضي أي ملر نؤتي تغندرن تيلي تيا همين دبرنشتا محبات بالله ما دبيتا قيس إن من أش قيس من أش ul anın hakkını ötemi, anın dinin tutmayı diyişinşe. Velev kâne akraben nâsi ileyhi dibeyte. Ey en yakın kişileri bulsa da dibeyte. Ey manda ite. Velev kânû âbâehum. Ey alarına etileri bulsa da, ulları bulsa da, abileri, enileri bulsa da, tuğanları bulsa da, en yakınları ki de alındı. Etiden başlay, eti bilen eni, bizning mana bu borliqqa keltirganning sababi ularning darajasi zo'r, Alloh qarshısında zo'r. Vashkur li va liwalidayya ilayya al-masir deb aytadi. Va in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa deb aytadi. Luqman surasida qara. Minashkirit ham أتي أن يشكر اتبيتا ذا النصن أيتا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم أي أجر ذا سناء أني لارك مهاشير خلر غاذي بيتا أي الله حقا بزر غاذي بيتا من ضاين لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق من ضاين برين دي من ضا باتشيني يوق برين دا من ضا بويسون يوق agar deyinde Allah'ın emrin o'ta qilmoqchiliklar ekan atingning bo'lsa-da iyi. Lakin narsa deb aytadi va sohibuhuma fid dunya ma'rufa deb aytadi. Ay bu dunyoda ati bo'l qala, ani bo'l qala. Lakin endi ya ayyuhallazina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم deb aytadi. Ey iymon keltirgan bandalar, Muhammad surasindagilov buyursangiz Allohga, aning rasulina va la tubtilu a'malakum deb aytadi. Botil yasamangiz o'zingizning amallaringizni. Ertanga masalan o'sha ertanga namoz bo'lsinmi, butun namozlarga masalan farz namozi kirdi vaqti, jamoat namozini vaqtga kerak. Sen endi bunda narsada bir narsa tutib qoladi deyishdi-ku, nindidir. Farz bo'lgan bir o'talgan deyish. Chunki Allohning haqqi. Alloh berdi bizga. Alloh bizni chisartirish uchun inna solata tanha anil fahshayil munkar. Aslida foydasini o'zi Robbisina shu qilwa qo'yta, bizga qo'yta. Chunki Robbimiz Alloh ayta solata agarda endi vaqtida tiyishincha jamoat bilan o'qigan namozlar bo'lsa, qalbidan chiqqan mana shu qalbi bilan o'qigan Robbisi qarshısında kibik bastırgan kibik halla o'qisa, u tanha anil fahshay wal munkar. Fahishlikdan tuta, munkarlikdan tuta. Alloh degan iblardan tuta deb aytdi. U bizga qo'yta, aning Amerikan iblar. Mana bunda ayta mana shu
Оқып бетерәм инде. Нәрсә дип әйтә Абдурахман Әс-Саади, менә шушы иң якын кешеләре булса да, ул инде وهذا الإيمان على الحقيقي, ул берничә аның дуслары була алмый дип әйтә. Берничә менә шушы Аллаһның диненә, ислам диненә каршы булган, Аллаһның динен тотмаган кеше ул берничә аның мәхәббәт иясе була алмый. Шуны аңларга тиеш. Кеше, хатын-кызмы, ул ир кеше булсынмы, нинди генә якын кеше булмасын, әнисе булсынмы, абыйсы булсынмы, ул бернинде әгәр дә юк икән, ихтияр итте бит, син ник ул бер син бит инде шундан тудың, например. Или ул синең малайың, например. Ихтияр бирде аңа. Син күрсәтәсең, менә шу күрә ул сине, син яулык киеп йөрисең, мәсәлән, син сакал үстереп йөрисең. Нәрсә аның борчый? Ник аның Мәҗнүн дип уйлый что ли сине? Акылсыз дип уйлыймы? Ник аның ул нәрсәне тота? Нәрсәне тота? Нәрсәне тота аны менә шу иман килүгә? Адәм баласын. Юк тотмый бер нәрсәдә. Тәкәбберлек, менә шушы ләззәткә, шәһвәткә яру. Валлаһи, Аллаһ Субханаһу ва тааля гадел. Ва ма ана бизалламин лил-абид дип әйтте. Мин ди залим кылучы түгел диде үзенең кулларыма диде. Һәм инде монда أهل هذا الوصف هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان. من الشوارن صفات الناس دي بيتا من الشو الذي وجدت ثمرته والمقصود منه دي بيتا من الش قيسلارين قالدرلار من الش إن يكون كشلارن قالدرلار دي بيتا من الشوارن صفاتلارن دي بيتا كتب الله في قلوبهم الإيمان. الله قلب لنا إيمان يزقوا دي بيتا أنت رسمه وثبته وغرسه غرسا لا يتزلزل ولا تؤثر فيه الشبهة والشكوك دي بيته. من دا يازب قيدا نغط قالب دارن من دا إيمان توفيغا برنين دا تترانو يوق برنين دا تأثير يوق من شبهات بيضعة نرسلر خرمي شكوك من شكلر يوق عنده birinde manda bu tor yolda iken birinde şik yok anın. Humullezine kavvahumullah bi ruhin minhu. Emravlarına Allah subhanahu wa ta'ala nıgıtkan ruhun minhu. Ruhu bilen özünün bi vahyihi bi muavanetihi özünün yardımı bilen ve meddedehu ilahi men şu özünün men şu ilahi men şu tevfiqan bergen sana. وإحسانه رباني من أشوا وزن رباني من وزن إحسان بالدريان توفيقا بالدريان ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا دي بيت رب الله أجد أنا فضيلته أنا رحمته مصا برجز اشترط ناس دي بيت برجز اشترط لكن الله يهدي من يشاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا دي بيت ألا قد Allah'ın rahmeti, fazilet olmasa şeytan artından yeririz dي بيت. Manda da Şeyh rahimahullah أيتين من الشاء هم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه الدار من الشلار عنده حياة طيبة نحن فرسنك له من عمل منكم من عمل من عمل عملا ومن عمل عملا صالح فلنحيينه حياة طيبة ديكلا من أبو قرآن بلان عند نقدس بلا كيرك عند منضي اشتاء لكن الحمد لله من برنس ميم الله سبحانه وتعالى ترش او توفيق برششو ربوبز الله سبحانه وتعالى نحن سلاسنا وأزغندا إيتاء من عمل صالحا من ذكر أو أنثى كم يخشى عمل قلده erkeşe bolsam mol xатын kız bolsam ma dip ayta. Xатын kızlardan qaysan eshitasin. Nik manda g'uriyalar deb gina kela. Nik manda mana bu jannatdagi xotin qizlar turundagina deb kela. Nik manda xotin qizlar turunda bir narsa kelmaydi. Xotin qiz bitol uyda o'tira. Shunga ko'ra kelmay manda Qur'onda u kelmay. Shunga ko'ra kishilarni mana shu o'rangbash chiqqach
Mana şu goriyeler turunda oylasın için, mana şu şeytani kişiler, kadın kızlarga yermesi için Allah subhanahu wa ta'ala goriyelerini getirdi. Kadın kız aslında vasnovi bir kişi işli, kadın kız uyda otura terbiyeli, özünün balaların terbiyelemi, iyiliğini saklay, iyiliğini qarый. Hem inde özünün kız bulgan balaların terbiyeli. Min zekerin evsa kim yaxşı amal kıldı diye ayta qaysını inde. Qaysında Allah subhanahu wa ta'ala dininde, şeriatta kildi. Qaysında Resulübüz ko'rsatdi. Kadın kız bolsunmu, er kishi bolsunmu deb ayta. Manda kadın kızda kela, er kishi de bo'la. Manda ergina deb aytmadi. Ve huve mu'minun ey aqidasi salim manan mu'min nasıl deb ayta? Felenuhyiyennehu hayaten tayyiba dedi. Ey ana mana şuşa dünyada hayaten tayyiba dedi. Bayıtabız ana demedi. Anın selametliğini artırabız demedi. Yok. Felenuhyiyennehu hayaten tayyiba dedi. Şuna göre Ali radıyallahu anhu nasıl deb aytdi şu ayette, ol ayetinde 97. ayet qanoatni beramiz dedi. Qanoat iyi. Allah sana yozib qilgan bir bilan qanoat bo'lu. Ol endi bek zo'r ne'mat. Sening mana shu yo'lingga saylagan uchun sen qanoatmi Robbingdan? Qanoatmi sen? Aytdingmi sen qo'limdan chiqdimi sening ertan kishin aytadigan zikr ol radiytu billahi robban وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا دبت نش سين رضا بولدما ربنا وزن ربنا يتوالدما أي ربنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا أي إسلام ديننا حميدا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أنا نش يولنا شون كرم بو أيتا عبد الرحمن السعدي أيتا ولدي من عند حياة طيبة هو لهم جنات النعيم في دار القرار أي من الشيء منقل جنات منقل جهنم اترلو فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز دي بيت رب وز الله أي كم دا يرقلان دا شوشا منقل قطان كرتل دا جنتك أولدي ومش إرشتدي بيته التي فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتختار ذي بيته هي جنتنا صفاتنا إيتا أي من دا نرسى تلي شنن نرسى بزنت النفس دار لي دنيا دا النفس إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ذي مش أمري تاسع نفسنا نشرقنا لكن إن جنة نسجين تلي نشرقت لمي شك لكن نستلي نفسا نستلي شيكي من دا سين بار أبرلوني الله سبحانه وتعالى صني أدم باسن نسن در زينة لدى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة شو ديب كلا زين للناس أي الله زين لذا صنع حب الشهوات من النساء ذا أي من الشاشة يراتو خاطن قصدان يراتو دي يوك حب الشهوات ذي أي شهوات ويانا خاطن قصدان قرياش شهوات شو يوك بالغا شطلقوا إذا محبات بزن كلهم لاربزيا لكن ماذا معنى عند كشي عند من الشهوات اللي يبي اللب الله حرام kelmesin. Halal etken sana buldarlasın iken o 4 katını al. ماشي stopay şulay. Lakin indi adil bul. Ve in khiftum alla ta'dilu dip kida. Ay kurusağız adillik badil bulmazsız dip. Ay yap aprovu davay qarabız dip aytası tugul yok. Başta indi jidi taqur ulaysan bir taqur kisasın. Şuna göre Allah sınay şulay. Bizni dünyada bile
Şuşa indi bizga qalbga solib qo'ydi shahovatlar narsalardir. Shunga ko'ra bularga aytadi deb aytadi mana bu oxiratda endi mana talazzul a'yun ay mana shu qo'shina ko'zlar boqirlar mana bu jannatda haminda u narsa tilaydi shuni qila. Va lahum afdalun na'im va akbaruhu وهو أن الله يحل لهم رضوانه أي مثلا دي أنغطاء من جنتاجة مثلا أنغط بيتا هم عند مين عند تعم بتقول يا زلمة شن عند كب الذي بيتنا سنر وعند بو Allah'ın hizbi, Allah'ın firqası, Allah'ın Resulü biz qaysında yolda şular. Hem de azıqtan aytam, mana shu الولاء والبراء turunda. Bismillahirrahmanirrahim. El-vela vel-bara min aş-şasin nesendir yaratasın, nesendir kaldırasın sin. Hem de 4. ayetinde, 4. hem 5. ayetinde, 4. ayetinde min Mumtahane suresinin, hemen 4. ayetinin hem 5. ayetin 4. ayetin min okup bitirmen şol Abdurrahman Sa'di'den 5. ayetin İbn Kayyim indi o'zining kitobidan Ibn Qayyim ol tafsirchi tugul Ibn Qayyim indi Ibn Qayyim o ahli sunnahning zo'r alimi Ibn Taymiyyaning rahimahullohning ol nechga aytadilar bizning shakirti hamda aning tafsirchisi aning kitoblaridan yig'anlar mana shu Qur'onga endi tafsirga bo'yitib yig'anlar hamda Abdurrahman as-Sa'di bu oyatni o'qib ketgan boshda qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrohim wallazina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير قد كانت لكم أي سزنن أشن دبيتا سزنن أشن يا معشر المؤمنين أي سزنن أشن أي مؤمنات دبيتا أسوة حسنة أي منتو قدوة صالحة واتمام ينفعكم أي من الشاء senin örnek bu qaysında sen yersen mana shu imom etib olsang senga foyda keltiradi kimda fi İbrahim vallazina ma'ahu fi İbrahim alayhissalomda hamda ular bilan kim bo'ldi deb aytadi minal mu'minin mu'minlar li'annakum qad amartum an tattabi'u millata İbrahim hanifa chunki endi amr etildi ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ديدا رب رسول بزيا نحس لسنا وصغنا أي نشر بزيا دا أمر تلا نشر إبراهيم عليه السلام نن أرتنا يريا بزنا شو كلا من دا إيتا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله أي ألر أيتلار قيشان أيتلار إبراهيم عليه السلام همين دعهم بلان بلغم مؤمنار أيتلار qavmlarına, müşriklərə aytdılar, qaysıları qıb Allah'tan başqa ibadet qıldılar. Haminde alar indi inna bura'a mümkün biz ne prişaslik vam dedi. Sizin özünüzden dininiz, bizim özümüzden dinimiz dedi. Ha? Tamam? Ve mimma ya'buduna min dunillah ey bu mana shu alarning mana shu nafratlari to'da. Kafarna bikum dedi. Vebeda dedi. Ey kafir ettik, inkar ettik sizin dininizni deb aytdi. Qoldirdik deb aytdi. Va zahara baynana va baynakum val adawatu val baghdha. Ey mana shu qalbda nafrat, mana shu bizning yurakda bizning muhabbat, birinchi muhabbat yo'q. Bizning g'ulvan, dushmanlik to'da. Tanda da, qalbda da deb aytdi. Va laysa tilka lil adawati val baghdha وقت ولا حد بل ذلك أبدا دبيته أي من دا بند وقت يقتي
ما دمتم مستمرين على كفركم أي أجر ده كشين ده bu düşmanlık dibeyte. Ni kadar ni prekladissa bakawi ni hatta tu'minu billahi wahda. Hatta siz menaşşa agar da inde iman kelasiz iken iman kelasiz iken mina bir Allah'a iman kelasiz iken onda inde mahabbat ka ilana mina bu düşmanlık. Çünkü inde ol Allah'ın valiyi bolup tura. Menaşşunda inde senin yarın bolup tura. Tevhidin şunda senin Şunda senin tevhidin vallahi şunda tevhidin. Haminde bu İbrahim Aleyhisselam'a yaru bulup tura mana şunda alarning ana şu Allah bilan birge bolgan müminlerning yarına bulup tura. İlla kavle İbrahim li abihi dedi. İlla da meğer manda indi yaru yok birinde. O istiğfar soradı özünün azara. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala müşriklerge o haram etti. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Tövbe suresini azağında oku. Müşrik bulup gittiyken anın ameli kurdun sen, özün kurdun mana bu birindi namaz okumadı. Kafir bulup bitti. İşi bulup gitti mesela. Anın birindi istiğfar sorulmayı. Allah subhanahu wa ta'ala tıydı Resulümüzden Abu Talib'den ölüp gitken işte bilgeç. İstiğfar soragaç tıydı anan. Mine şunda da mine bunda İbrahim aleyhisselam'da da وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أي استغفارا قوي ماذا أي من أبو قيشان Allah subhanahu wa ta'ala bildirdi. Qayşan bildiriyəş minə o ətiyin bir qayşanda sən imanğa kilməyi deyəş indi o indi andan atroksa. Qaldırdı o ana istiğfar sorara. Понятно имя? Həmində bu нәрсә deməkdə şunda indi أسوة حسنة ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه حين دعوا الله وتوكلوا عليه وأنابوا إليه واعترفوا بالعجز والتقصير دي بيته bu ayette من aşağı 4. ayette Mumtahana suresinin 4. ayetinde bizga nindi narsalar o'rnak mana shu kishini mana bu kishilarni qo'shanalar o'zlarining mana bu Ibrohim alayhissalom o'zi hammaning qavmi mana shu o'zining ershinlarini mana shu o'zining qavmi mana mu'minlarga mu'min bo'lgan kishilar endi Ibrohim alayhissalom bilan mana shu o'zining qavmi bilan atrikalis mana shu tavhidga chaqirdilar lekin tavhidga chaqirgach endi ular endi indashmadi. Ular aytdilar lakum dinukum valiya din. Sizning o'zingizning diningiz bizning o'zimiz din. Bizga dushmanlik bildiramiz dedilar. Hatta siz tu'minu billahi wahda. Chunki bizni Alloh subhanahu va taolo ibodat uchun barqa keltirdi. Agarda ibodat kelmayotgan kishi u endi shaytonning yo'lida. Понятно. Unda ayta mana shu tavakkul qilib qalbini baylav va anabu ilayhi qaytu Allohga hamini wa'tarafu bil ajzi va taqsir ay mana shu qalbing bilan bilasan sen zaif ekaningni Allohga muhtoj ekaningni o'zing bilasan mana shuni degan amal qilsang-da sen amalini to'g'ri etib ay to'sincha boshqalar bilamassan va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha dedi. Agar shunday boshqalar Allohning ne'matlarini shular bitirolmaysiz deydi. Hamda ربنا عليك توكلنا اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرنا senga tayandiq narsada o'sha foyda keltiradi bizga hamda narsa bizdan nasharlikni itara senga tayandiq ووثقنا بك يا ربنا في ذلك نشر دغور tuzdik deb ayta sening bilan va ilayka anabna
أي رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب إليك فنحن في ذلك ساعون. أي من الشرشاء قد تقسينا سنين عبادتنا سنين رزالنا أشقندق هنسا سنين يقنيتا كل حرب الناس دا سنين يقنيتا تغان همين دا شندا بز أشقنار شندا بز جهاد وجاهد في سبيله أمره جهاد وزن يلدا وبفعل الخيرات مجتهدون ونعلم أن إليك نصير عندما أبو خير لك مجتهد دار بز همين ده بز بلا بز دي سياسيان قيتاشا فنستعد للقدوم عليك همين ده أزلنا بز شلكن قاذي بيتا ونعمل بما يزلفنا إليك أي بز قامقلا بز قيس بزجا بزني يقنيتا سين هذه بيتا قيس يقنيتا بزجا أولين Allah'ın emri Allah'ın tığan eyberlerini kaldırı oyunda yaqanayta haminde sondan ayta Rabbena la tec'al fitneten lillezine keferu واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لكن عبد الرحمن السعدي ننتشر يقمطر تفسير لكن إنه أخبتا من ده أيتنمشى ابن القيم أيتا الكافر مفتون بالمؤمن في الدنيا كما أن المؤمن مفتون به ولهذا سأل المؤمنون ربهم ألا يجعلهم فتنة للذين كفروا. أي بدنيا ذا كافر مفتون بالمؤمن في الدنيا بدنيا ذا كافر فتنة لنا مؤمن بلان شو مؤمن ده فتنة لنا مؤمن بلان شو أنكر السريلر من ذا بيتا ألا يجعل الله رب الله صريلر فتنة اشتمس الناس يا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. هم قال مجاهد المعنى لا تعذبنا بأيديهم. أي مجاهد تابعين رحمه الله أيتا معنا سمن دي بزنا غزق وما ذي بيتا الله نقول رب الأندية ولا بعذاب من عندك. أي حمد عذاب بلان سناكي كان عذاب بلان فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابوا هذا ذي بيتا. أي أجر ذا أيتلار نشرب بلصا ذي بيتا أجر أيتلار ذي بيتا كفر لار أيتلار مؤمن لار يقال الأرض شوشا كاشلار خاقتا بلصا ذي بيتا ألرغا برني سيكتا قاقل إنجا شوشا ذي بيتا. وقال زجاج معناه من بو شويق تابعا الرانس كده تران قديم لكن عند زجاج نعم إن شاء الله تعالى همين اسم زجاج معناه لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتنوا بذلك. همين من الشاشة أغرنا بزين السنة ما دي بيته فيظنوا أنهم على الحق. أي أغر عند أوليلار عند أغر عند وزارن حققتها كان فيفتنوا بذلك. همين قال المقاتل لا تقتر علينا الرزق وتبسطه عليهم فيكون ذلك فتنة لهم. أي نرسل بيتا مقاتل رحمه الله بسنا رزقlarına kıymet ماذي بيتا alarının rızıkların arttırmadı beyte feyekunu zâlike fitneten lehum. Ey şunu bilen alarga fitne bulur diye. Alarga fitne bulur diye beyte. Alarga fitne bulur ey alarının rızıkları kinye bulga şimdi. Bizim müminlerin ki miskinler bulsalar, fakirler bulsalar, nasıl diye beyte ey alar diye beyte miskinler diye. Akşa sıra verdiler diye beyte. Ey seyinde mulla akşa ziyade sadakana anasın iğne koytup
ремонт ішті деп айта, шундай сүзләрдә ишетәсең кайберсында. Ул инде ул монда инде Абдурахман ас-Саадиның тыңларга кирәк, укып китәм, чөнки аның шулай ук матур, иң матур тәфсирләрдән, иң дөрес булган тәфсирләрдән булып аның Абдурахман ас-Саadi ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أي ربمز منهم لا تسلطهم علينا بذنوبنا فيفتنونا ويمنعون مما يقدرون عليه من أمور الإيمان ويفتتنون أيضا بأنفسهم فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة ظنوا أنهم على الحق وأنا على الباطل. Нәрсә дип әйтә, безгә менә бу аларның султаны бирмәде дип әйтә. Безнең нәрсә белән, нинди сәбәпле ди безнең гынаһларыбыз сәбәпле безне менә шу өстенлекне кафирләрне дип әйтә. Безне фитләндерәсең шу әйтеп дип әйтә. Алар белән аларның менә шу безнең өстә булулары белән һәм инде ويمنعون مما يقدرون عليه من الأمور الإيمان. Һәм инде безне тыячаклар дие кайсында менә бу нәрсә әмер ителде, менә шу нәрсә исламның динендә килде. Нәрсә ул фитнә жасарлар дип үзләренә дә фитнә булыр ди. Алар инде күрүләр, алар үзләренең хаклыкта икәнен, безне менә шушы инде үзләрен җиңгәннән күрә инде уйларлар безнең хаклыкта икәнен, һәм инде карарлар үзләрен безне уйларлар дип әйтә, мөэминнәрне уйларлар алла батилдә. Ничек алар уйлагач инде менә шу тышкы як белән карыйлар бит инде. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون дип әйтә. Менә шу кафирләрнең хәлләрен әйтә. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. Тышкы якны күрәләр дип әйтә. Тышкы якны күрә кеше. Малы күп, акчасы күп, Аллаһ ярата дип әйтә. Мине ярата Аллаһ, әлхәмдүлиллаһ дип әйтә. Шөкер итәргә кирәк дип әйтә. Шөкер итәргә кирәк, теле белән әйтә дә, намазда укый белмәй. Сул кул белән ашап утыра. Шайтан. Настоящий шайтан. Шөкер итсәң артыра дип әйткән бит дип. وإن شكرتم لأزيدنكم لكن شكر итү әйе, шәкәртум ләзидәннәкум дип әйтә. Ләкин шөкер итү бит тел белән әйтү түгел. Сукыр булу түгел бу дөньяда. Сукыр булу калбың белән дә сукыр булу. Гамәл кылу. Һәм вагфир лана безнең менә шушы безнең инде менә шушы кафирләрне инде менә шу безнең алар инде кайчан инде үзләрен хаклы икәнен уйлый башлагач, мөэминнәрне инде батылда дөрес юлда түгел икәнен белгәч инде алар инде ишә дә нарак менә шу кафирлекләрендә менә шушы хәләлнән харамга чыгудан күбрәк арттырдылар дип әйтә. Вагфир лана безнең гынаһларны кичер һәм инде нәрсәләрне без ниндидер әмерләрне тиешенчә үтәмәгәнгә дип әйтә. Тиешенчә дип нәти тулысынча үтәмәгәнне тақсир һәм инде ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. عزيز الحكيم инде ул عزيز القاهر لكل شيء. инде من الشل قاهر عزيز الواحد القهار ул инде бер һәм инде القهار инде من җиңүче الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها فبعزتك وحكمتك وانصرنا على أعدائنا واغفر لنا ذنوبنا وأصلح عيوبنا. Нәрсә дип әйтә? Al-Hakim инде менә шушы әйберләрне үз урынына куя торган һәм инде фаби'иззатика синең куатың белән, синең хикмәтең белән вансурна ярдәм ит безнең дошманнар өстенә дип әйтә. Вагфир лана зунубана безнең ник монда вагфир лана зунубана дип әйтә Раббыбыз Аллаһ. Ник монда без һәр вакыт сорага тизүебезнең гынаһны кичерүне белгә тиеш Аллаһның субхана ва тааля белгә тиеш Адам баласын
Zayıf ite Kulikal insanu da'ifen dedi. Adam balası tuğda zayıf olup dedi. Şehvetlerge, şubuhatlerge duşar. Lakin istiğfar sorasın. Tövbe işlerin hakkını mine aç. Naşı yolda kaldır mine. Ya mukallibel kulub. Sebbit kalbi ala dinik diysen. Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum lima yuhikum dedi. Ey iman getirenler istecibu. Ey cevap vereceğiz min aşırı Rasul Allah'a hem Resulüne. Koysan sizin şakra di beyte. İzâ da'akum lima yuhikum. Koy sizin terilta di beyte. Naşı senin tiz naşı senin cevap verunda senin kalbinin yaşayışı, senin cennetin, senin bu cehennem otundan kaşığın lima yuhikum ve alemu. Ey belediz di beyte. Eğer de siz azıqa kalsağız. Eğer de sizin naşı cevap veruna. Vaktinde ötemese diyeydi. Ve aleme ennallah yahulu beynel mar'i ve kalbihi diyeydi. Ey belediz diyeydi. Allah subhanahu wa ta'ala ol ayıra Adem babasının kalbi bilen mevtenin ennekum ileyhi tuhşarun. Ey Allah subhanahu wa ta'ala ol koydası bizning. Şoň göre Allah'a tövbe bilen kılsın. Adem babası koydsın. Asad beytim tağın. Allah subhanahu wa ta'ala ol bizning onoqlarni kechiruvchi, bizning mana shu kimchiliklarni ol tuzatuvchi Allah subhanahu wa ta'ala. Şoň göre kishi bir qachonda endi qo'llarini tushirmasin ostga. Allah subhanahu wa ta'ala o'zining aytdi نستدي بيته قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Bu ayetni men bastayan aytam. Liginde çünkü kişinde bir qachonda endi nitarialna надежды на милость Alloh subhanahu wa ta'ala. Aytdi ekan shulay deb. Qul ya ibadiyallazina ibadi deb aytadi. Mening qullarim deb aytadi. Aytdi aytdi mening qullarimga qaysilari isrof etdilar, botdilar, shumdilar deb qonaqa deb aytadi. La taqnatu min rahmatillah. Ey bir qachonda umidini uzmasinlar deb aytdi. Tavba eshiklari ochiq. Lekin endi tavbaning o'zining shartlari bor. Istig'for so'raysan, qayg'urasan. Sen bilasan qalbing bilan Rabbingdan boshqa birovda kechirmaysan. Bilasan sening o'zing zaif ekaningni. Birinchi takabbürlik yo'q. O'zing gunohingni anglaysan Allohdan boshqa kechiruvchi zot yo'q. Qayg'urasan mana shu sening gunohing, u sening yiroqdan bu Allohning ne'matin ularning sening gunohda mana shunga sen qayg'urasan. Barakatdan bitirding shu azmi ko'pmi bo'lsa da barakatni bitirding shu ne'matni. Hamingda xayrlikdan sen mahrum bo'lding shu o'zingning xatong bilan, o'zingning gunohing bilan. Lekin endi sen endi anglading shu nasharlik ekanini. Qoldirding shu gunohni, istig'for so'rading, qayg'urding. Hamingda bilding Robbingdan boshqa bir kishida bir bunday zotda yo'q istig'for qilorga. Istig'forni ey shul g'afu etirga. Hamingda sen birday qalbingda takabbürlik yo'q. Hamingda sen bilasan dunyodagi har bir mana shu adam bolalari ular endi Allohning qullari, lekin endi shu qullari endi ixtiyor eta. Qaysisi endi Allohning yo'lini ixtiyor eta, qaysi yo'l ixtiyor eta shaytonning yo'lini. Subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.